Blagoslovljen dan svima u Kristu Isusu. Evo danas smo ovdje da proslavimo našega Boga Jahu nad vojskama. Jel tako, Sevče? Tako je. 100%. 100%, da. 200%. Danas ćemo malo čitati citate, pa onda ću prepustiti Sevčetu kameru. Pa ćemo vidjeti šta će Bog kroz njega reći. Idemo u ime Boga sa riječju Božjom. Uživajte u riječi Božjoj i bit će onako kako Bog kaže i onako kako nas Bog nauči. Bogu slava. Idemo u ime Boga. Znači, Djela apostolska, 2. poglavlje. Čitat ću od 36. pa do 40. stiha. Kaže ovako riječ Božja. Tvrdim dakle, neka se zna sva kuća Izraelova. Ovoga Isusa, kojega vi pribiste na križ, učinio je Bog Gospodinom i Kristom. Kad su to čuli, ražali im se u srcu i rekoše Petru i ostalim apostolima, što da činimo, ljudi braćo? Petar im reče, obratite se i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih i primit ćete dar Duha Svetoga. Jer je za vas obećanje i za djecu vašu i za sve daljnje koje će god dozvati Gospodin Bog naš. I drugim mnogim riječima svjedočio je i opominjao ih, spasite se od ovoga pokvarenoga roda. Amen. Evo, o tome ćemo malo pričati, pa ćemo vidjeti šta ima Bog da nas nauči, jer Bog nam je to stavio na srce i idemo, u ime Boga prepuštam Sevčetu kameru. Bogu na slavu, Bogu na hvalu. Svima koji su tu i koji ćete poslije vidjeti ovaj video, Bog hoće da se prostavi na takav način po svojoj reči, po svojoj voli. Bog hoće čovjeka da vrati k sebi i zato dok je vreme vratite se Bogu. Nemojte da se igrate sa Bogom, Bog nije šala. Bog ne zna zezancija. Bog nije predmet za koji možete da se igrate kao mala djeca sa neka igračka. Jer onaj koji nije spoznao da je Bog gnevan, da je Bog silan i moćan, on nije poznao koliko je Bog sposoban da njegov život pretvori u pakao dok je živ. A kamoli da ga baci poslije drugo vaskresenje u oganj koji gori dan i noć, koji je večna muka, od tamo koji ne može niko da te izbavi od ruke njegove, jer je on odlučio i ruke njegove te baci u oganj večni. Zato Bog kaže, obratite se k meni da vas iscelim, da vas oslobodim, da vas blagosiljam, da vas spasim, jer dan je već tu, kaže. Da. Čas je već tu. Kad ti neko kaže, sad je trenutak da skačeš, da se ne, kako se to kaže, da ne padneš u neka provalija. Skoči. Ti nećeš. Nisi poslušan tom glasu, onda ćeš u provalje da padneš. Kad Bog ti kaže nešto, da te upozori, znači to je jako upozorenje. To je najveće upozorenje. To je strašna stvar koji može da ti se dogodi. Ti opet nećeš, ti si gluh, jer ne znaš. Ne znaš koliko je ta opasnost u tvoj život. Ako neko čuje glas Božji danas, kaže, i otvori mu srce, propašće za uvijek. A vi, kaže Bog, savjetuje od čovjeka, nemoj da budete tvrdoga srca i tvrdoga vrata. Znači, glava od kamena nemoj da imate kod dijamant tvrda glava. I tvoje srce da ne bude tvrdo za riječ Božja, neka je primi. Jer Bog te upozorava, ne čovjek.
Uopšte ako znaš što znači Božja opomena, uopšte ako znaš što znači Bog, tvoj duh će da se smrzne o strah Božji. Ali ako ti je Bog samo predmet za zezancije, za igra i zabava, vjeruješ ko bojaga Boga, a demonski život živiš, ti sam sebe lažeš. Tvoja vjera nije celosna, nije živa. Ti si mrtav čovjek. Tvoja vjera nije živa, nije spasonosna. Nema da te spasi. Nego kaže Isus, ne boj se, vjera te tvoja spasila. Može li tebi da kaže Isus, ne boj se, vjera te tvoja spasila? Ispitaj koja vjera ti imaš u sebe, da li je mrtva, da li je živa. Ispitaj šta radiš preko cijeli dan, preko cijelu noć. Ispitaj se. A zazoviš ime Gospodne, prizoviš ga, obaja ga. To je laž. Prvo laže sebe, pa onda drugi. Kad ovaj narod živi u neznajni i čuo reč Božja, onda zapitali su Petra, što trebamo činiti da bi se spasili? Što trebamo činiti? Trebamo Bogu da vjerujemo. Trebamo Bogu da dajemo čast. Trebamo da se okrenemo ka Bogu. To trebamo. Da se kajemo za grijehe naše. Da Bog nam prosti grijehe. Da dobijemo dar od Boga, život vječni. Da dobijemo dar od Boga, duh njegov. Da dobijemo Božja milost. Jer Božjo opozorenje te tera na život, a ne na smrt. Ako si gluh i ne čuješ glas Božji, onda ti ljubiš smrt, ne voliš život. Sam sebe ne voliš prvo. Jer ovaj svijet prolazi, je tako? Ovaj svijet prolazi. Za čas prolazi. Ne znaš kad će se sa svojim gospodarom Bogom sresti. Ne znaš, ustao si danas, živi zdrav. Može za 5 sekundi da umreš. I eto ti, pred Boga si se pojavio. Pred Boga. Svaki onaj koji se ne kaje za grijehe svoje, koji ne primi Isusa kao spasitelja svog života, on će da otvori svoje oči u drugo vaskrsenje. I pred sebe videći tog Isusa u koji on nije vjerovao, tog Isusa u koji on pljunuo, tog Isusa koji je omalovažavao, tog Isusa koji ga narekao da je kopilat, da je on demon, da je on lažnak, da je on ovo i ono i svašta su grdili njega. Pred njega će da otvori oči i tada da zanemi. Neće imati tada što da kaže. Tada ne može da grdi više Isusa. A tada isto tako ne može ni da hvali Isusa. Ne može ni da se spasi tada više. Spasenje ne postoji više. Jer ljubav Božja danas traje i milost danas traje. A ljubav Božja se pokazala nama tako što je dao svog jedinog rođenog sina Isusa. Isus koji se žrtvovao sam sebe po volji Božjoj za vas. Da ne budete tvrdi po srca. Ne da samo Izrael je pitao Petra šta trebamo činiti kad su čuli ove riječi od Petra u drugo poglavlje. Oni su se uplašili. Šta smo radili sa ovog Isusa? Mi smo ubili načelnika života. Šta smo radili? Jao, teško nama. Šta trebamo sad? Kaže Petru. Zamisli ta slika kako oni pitaju Petra šta trebamo činiti sad? Jer smo ubili onoga Isusa koji on daje život. A Petar kaže, ne bojte se. Bog njega vaskrsao po obećanje i tijelo njegovo nije ostavilo truhnu u grob. On je živ. Samo vi treba da se pokajete. Treba da se obratite Bogu. Treba da prihvatite tog Isusa za koji ga do juče niste znali. Danas čujete glas Božji. Bog vam govori, ne čovjek. Vi treba da se pokajete. Jer ako se pokajete, Bog će da vam oprosti. Jer je obećano da će vam Bog oproštenje svoje.
vama, vašoj djeci i oni koji su davni, kaže, svakome tijelu, Bog je obećao spasenje onima koji se kaju. Isto tako, Bog obećao propast onima koji se ne kaju. Jer nikada nisu postavili pitanje šta trebam činiti da bi se spasio. Šta trebam? Ne treba ja da budem neki govornik, ne treba da budem ja neki dobar čovjek, ne treba ja da budem neki licemer, ne treba ja da propovedam dan i noć tu ili vani, ne trebam. Nego ja trebam jedno da se zapitam, šta trebam da se spasim? To je glavno pitanje. Dela apostolska 2.38, glavno pitanje. I odgovor je, pokajte se, kaže Petar. Pokajte se za oproštenje vaših grijesi. Vaši grijesi su stigli do neba, kaže. Ali Bog kaže, koliko je nebesa sada, prostrana i velika, ogromna, toliko je moja ljubav prema vama toliko velika i duboka. Jer ja praštam vama radi samog sebe, ne radi vas, kaže Bog. Radi samog sebe, radi imena svoje, da se ja proslavim na ovoj zemlji. Amen. Zato i čovjek je stvoren da Boga slavi i proslavi, a ne da Boga grdi, da Boga psuje, da za Boga ne mari, da Bogu okrenu leđa. Pazite, sve što sijete u Boga danas, dok se vi protivite Bogu, to će vam služiti na sud u krajnji dan. Na sud u krajnji dan. Jer kaže pismo, sada pokaj se, danas pokaj se, čas je već tu, pokaj se. Tu. Bog upozorava ljude. To nije šala. Ali vi nećete da imate život u sebe, kaže Isus. I zato ne možete da čujete reči moje, jer niste od Boga, kaže Isus. Isus su rekli, u ovaj ima demon. A Isus kaže, nemam ja demon u sebe, nego Otac moj je u mene. Onaj koji me poslao, on je u mene. On vam govori, ne ja. Pa čak je rekao, ako ne vjerujete u ove reči što vam ja govorim, vjerujte u djela koji činim. I Otac koji stoji u mene. I to čini on. I djela čini. Da se potvrdi da Sin Božji došao za život, da da mnogima. Jer takva je bila volja Božja. I je i danas takva volja Božja. Da da život u izobilja svima. A vi, nerazumni, izobilno u smrt živite. U grijeh se valjate kao svinji psa. Nećete da dođete k Bogu. Nećete. A pismo kaže, vratite se Bogu. Dođite Bogu. Ne bojte se. Jer danas Boga može da gledate kao svog oca. Da se ne bojite. Ali u zadnji dan Boga ne može biti kao svog oca. Da kao Bog pravedan i pravičan, koji daje svakome po djelima njegovim. Pazi, ako si juče opsuo Isusa, dođi danas, proslavi Isusa. A ako si juče bio kurvar, kurva, lopuža, ubica, dođi danas. Bog će te promeni. Znači, Bog će ti oprosti. I Bog će da novi život u Hristu. Amen. Zašto nećeš da dođeš k Bogu? Ajde, zapitaj se jednom kao čovjek razuman, ako li uopšte si razuman. Zašto ja neću da dođem k Bogu? Jer opomena od Boga mi stoji na glavi. Kaže Bog, dođi k meni. Zašto ti nećeš? Zašto ti ne postavljaš ono pitanje u dela apostolska što kaže šta trebamo činiti, braćo, da se spasimo? Što trebamo činiti da spasimo? Ne trebamo činiti ništa drugo, rekao sam. Samo dođi ka Isusu i pokaj se. To je najveće djelo Božje. Isus kaže, a djelo Božje je ovo koga je on poslao da vjerujete u njega i da se spasite. Znači, djelo Božje je Isus Hrist.
Veće djelo ne može da činiš od onoga što je Bog učinio za tebe. Dao je svoja duša da bi ti imao život. Ako li vjeruješ, dođi. Ako li ne vjeruješ, ostani tamo i opogani se još i čini nepravdu i na kraj, znaj, puna plata će da uzmeš od Boga, jer Bog će ti da to što si zaslužio. Svaki od nas zaslužuje smrt, jer pismo kaže, svi smo izgubili slavu Božju, svi smo grešni. A u drugom mjestu kaže, svi ćemo biti u slavi Božjoj ako li prihvatimo Isusa Krista kao dar od Boga. Ne bojte se, dođite. Treba da se bojite kad ste od Boga daleko. Jer anđeo u otkrivenju kaže, bojte se Boga i dajte mu slava jer nastupa čas suda njegova. Tako kaže. Jer se bojiš od Boga? Zapitaj se. Da li se bojiš od Boga? Ako i dalje grešiš, i ako i dalje živiš, kako i ostali, i valjaju su u grijeh dan i noć, znači ti se od Boga ne bojiš. U tebe strah Božji ne postoji. Zato ćeš na kraj zastati pred Boga i dobit ćeš ono što si zaslužio. Ponovit ću samo još jednom. Zapitaj se, šta trebam činiti da bi se spasio? Da bi se spasio ne od ovaj svet, da bi se spasio od gnjev Božji. Kome trebam, neka se javi meni. Ja ću da pričam sa njima u Bogu. To je besplatno. Slobodno javite se. Zovite, komentirajte, pišite. Ja sam vam u raspolaganje dan i noć, samo da bi se vi spasili. Neka vas Bog čuvi, blagoslovi i neka vam da i razum i neka vam da sloboda od svaka demonska sila koja vas drži u tami, koji vas drži zarobljeni da ne služite Bogu. Jer čovjek koji ne služi Bogu, koji ne voli Boga, u njega živi demoni. Demoni ne voli Isusa. Demoni ne služi Bogu. Demoni nema da bude spašeni na kraju. Zašto ti da ostaneš nespašen zajedno sa demonima i lažnim prorocima i da budeš bačen u ognjeno jezero? Zašto? Zašto? Zato što si služio Sotoni danas. I gdje je tvoj Gospodar, tamo ćeš biti i ti. Vjeruj, tamo ćeš biti i ti. Sigurno, to je garantovano. Tako Bog kaže, ne ja. Ja vas pozdravljam. Ukratko sam pričao zato što nema puno vremena. Facebook prima samo 15 minuta. Mir i blagoslov svima vama u Hristu Isusu. I za ovo malo razmislite. Pročitajte sami Dela apostolska 2:36 do 40 stih. Što tamo govori? A bolje da čitate cijelo poglavlje i polako da razumete za koga je riječ Božja poslana. Za svaki narod, kaže tamo. Za svaki jezik, za svako pleme. Zato što Bog je Bog stvorio svakog čovjeka. Bog je stvorio čovjeka i Bog voli čovjeka. I Bog je voljan da spasi čovjeka u Hristu. Bog sa vama. Evo, čuli smo, slava Bogu, hvala Bogu za njegovu riječ i evo, stvarno nije šala igrati se s Bogom, baš kao što uvijek govorim i u videima gdje sama radim, uvijek kažem biti poslušan Bogu je nešto najbolje i to je najbolja opcija. I evo, budite poslušni Bogu i dođite k Bogu, jer On je taj koji vam daje, znači, dar spasenja, a to je Isus Krist. Imajte lijep dan, budite blagoslovljeni i čujemo se drugom prilikom u Ivana Pita Sevče odgovara. Pozdrav!